umfana wakaDlamini ey'ntabeni zaseBhulu emakhuzeni ebazini ithempeli senhlalonhle umshumayeli uDlamini. Sibonga umusa kaShembe awenzile ekulaleni kwethu wasivusa sinyamhlanje nomphefumulo nje akade esho ubaba osanda ukukhuluma ethi akona ukuhlanipha nokwazi nokuqonda komuntu ukuvusa uShembe kodwa kuwumusa wakhe asoyawenzile leso sikhathi. Ngiyathanda ke mangabe umvula inkonzo esithathe esibuyisele endabeni kaShembe esithathe esibuyisela futhi endaweni kaShembe ngoba njoba sila amaNazaretha akekho umuntu owakhonjwa ngesibhamu ukuthi akeze la kodwa kwaba wabakuba abalele ngaphasi kothuli lomhlaba bambheka bamthanda base bemethemba ukuthi lo mfana bamethemba bathi lo baba bamethemba bathi lo mama bathi le nkosazana izawukwazi ukuthi isimele la izoba ummeli ozomela abantu beyakubo la emzini kaShembe. Base bevumelana base bekunxusa kuNkulunkulu uShembe bathi Shembe sesinayo umuntu esimethembile ukuthi uzosihambela lolu hambo lwakho ukuze nathi la sikhona sikhululeke kuboshweni ngoba ngokuhamba komNazaretha ehamba endleleni kaShembe ulekelela laba bantu okuyibona bavota base bekhetha yena ukuthi lo yena ozakusimela. Njoba silana ke emaNazaretha sikhethiwe emndeni yethu njoba ngimi la ingoba ngikhethwe emndeni yakithi ngokuhlangana kwezibongo njoba nawe ukhona la ingoba imndeni yakini kukhethile ukuthi wena namhlanje ufika uzoyikhonzela uthi wena uyophamisa izandla zakho zombili uthi uyikhetha inkosi yasebuhleni bese ibandla liyakwamukela bese kufika isikhathi uhambe uyobhabhadiswa ngalesikhathi ubhabhadiswa usuwenza isivumelwano nesefungo. Isifungo senze emndenini wakho lele ngaphasi kothuli lomhlaba lesefungo senza kuNkulunkulu yena qobo lwakho owayena owakudalayo uthi namhlanje mina uNkulunkulu ngiyavuma ngenhliziyo yami ephelele ukuthi ngizakukhonza. Yenzeka ke baba umshumayeli esefikile umuntu wasenza isivumelwano noShembe kodwa endleleni esahamba abe siyakhohlwa ukuthi yena wenza isivumelwano noShembe abe sacabanga ubaba lo kade ekhuluma bese asondele eduze kwakhe kanti ubaba lo kade ekhuluma uzathi uyaphuma endleleni kaShembe abe sabone lento enzo ubaba lo ophuma endleleni kaShembe nabe siyaphuma endleleni kaShembe akhohlwa ukuthi yena wakhethwa yedwa. Njoba ngilana ngakhethwa ngedwa njoba ulana wakhethwa wedwa awukhethwanga nabanye abantu musa ke nabo ubona umuntu bemila abashumayeli la bemila abakhokheli la bebutshela umthetho kaShembe bese ubona umuntu ophikisana nomthetho kaShembe bese unamathela kuyena ngoba ukhethwanga la mhlambe nasekushaya isikhathi ngoba makwenza isivumelwano uyabuza uShembe athi njoba mndeni wakaDlamini nize nalomuntu nithi uyena oza unikhonzela nimnikeza iperiod engakanani bathi Shembe hayi sifuna nje thina ukuthi asikhiphe la abe sasisalela umuntu ozoba iNazaretha oyena esobambela kuyena ingunaphakade bese ke yena ke uyobe seqedile mele wathi lo amzele wabhabhadiswa yena noma usengabuyela etshwaleni ayikho inkinga bese wena uncike kulowo muntu osekufika iperiod yakhe yaphela ukuthi abe iNazaretha isivumelwano esenziwayo umndeni wakho leli ngaphasi kothuli lomhlaba ukuthi yena uyohamba afike la usehambe wafika lapha ingakho esephambana nomthetho kaShembe sokungasekho kumesaba uShembe ngoba vele into ekade imlethela isiphelile usekhona umuntu amzele ozalwe uye ozovuka kusasa abe sibane esikhanyayo abafunga ngaye engakafiki emhlabeni ukuthi uyena kodwa basebekhetha yona lethi ukuthi yona yokumzala okungenzeka nje obulana ukhethe ukuthi uzozala iNazaretha wena ulona yingakho makhulunywa kuthiwa yeke isinefoni usidle ngenkani yingakho makhulunywa kuthiwa yeke ibhuko wena uthi ulifake ngenkani
yingakho makukhulunywa lapha kuthi wakhiphana amazinyo egolide wena ulifake ngenkani ngoba isikhathi sakho sesiphelile uzobabezela abantu labaNkulunkulu abafuna ukuza umthetho kaShembe kanti wena vele sakho siphelile anga uyancenga Shembe noma sesiphelile isikhathi ekade ngisipunyela umndeni wami kodwa Shembe ngiyacela ukuthi ngifele kuwe ngilandele intando yakho ngoba wena Shembe uNkulunkulu mangisuka kuwe akukho lapho ngiyakhona angithi uShembe uyena wasitshela ukuthi asifama amabhuku amnyama masingafaka imvunulo ubani lo sefikile wathi asikasawafaka washo ubani njengoba manje ungalifakile ubani lo obe umkhokheli wakho ngabe ngiloso waphuma naye emanzini noma umshumeli wakho uyena mhlawumbe othi mekukhokhela ku-23 yakutshela ukuthi hayi wofaka ibhuku elingalona elimnyama bongavunulile la kuleli bandla ufaka ujini ngesabatha kodwa makwenzekile wawufaka kusho ukuthi ingilosi yakho ayikukhumbuzi ukuthi lezi zinto uShembe angayifuni zabo ukuthi uyiyeke iNazaretha liphuza utshwala kodwa kuyenzeka uhlala neNazaretha libhema ugwayi kuyenzeka uhlala neNazaretha linjani liphuza utshwala kodwa lezi zinto iNazaretha alizenzi uzofika-ke eMtakaBhombela ufike kukhona abantu abanjalo lapha esontweni ube sunamathela kulabo bantu vele abasekho angizwa mkhaya abasekho laba bantu ohlelweni likaShembe abasekho ohlelweni lemndeni yabo sebekhona abantu asebebakhethile babambelela kubona okuyibona bazobahambela le ndlela kaShembe wona usekho bese uyancika-ke kulo muntu athi ukuncike nje obhodweni osodliwe umuhle osolungawa noma inini bese nawe uphethe uwele esonweni kanti bowungeke uwele esonweni ube ufiyela wangenza igruphu wangenza umngane wafike walandela uShembe wakhonza uShembe Shembe mkhonze ngemithetho yakhe uthe mawufika la watshelwa baba umshomeli bakutshelwa umkhokheli basho umphathi wamakhosazana ngeziyalo esiyalwa ngazo ukuthi iNazaretha lihamba kanje iNazaretha lihamba kanje iNazaretha likwenzi lokho iNazaretha liyakwenza lokho iNazaretha likwenzi lokho kodwa wena ngenhliziyo yakho engavumi ukukhonza uShembe uyaphikisa kuma ngoba inhliziyo yakho ayifuni ukukhonza uShembe ayivumi ukuthi wena ukhonza uShembe ngokuphelele kodwa mawufa nesiqiniseko yakwenzela futhi isiqiniseko ukuthi mawuvuka ngosuku lwesithathu uyovuka khona uShembe lo medelelayo lapha emhlabeni uyakwazi ukuthi impi yakho ilwe noShembe sokukhona impethu lentuthwana esekulindile uShembe ethi impi oyilwa nami emhlabeni siyacela ukuthi siphinde siqhubeke namhlanje selinobabili ethuneni ziyofika zisho zithi ngingumhambi zithi uzodlula la lempela bese ziyakushiya zilijiyele zithuna zilijiyele nje zenza umthandazwana bese ziyaphuma ziyahamba kodwa zishile nje wosuku lwesithathu kuyobe kuwena kuShembe bese kubuye lempi yakho oyilwa noShembe impi ukuthi ulwa noShembe awuli noShembe ukuthi uzofuna amabhokisi umbize eringini ukumbiza eringini uShembe ukuthi uShembe nje ade ekhuluma lapha ngoJulayi ethi nginiyeze undaba ezithi wasemaqadini inkonzo ekseni bengenza ukuthi ngithathe ibandla ngilibuyisele emthethweni wakhe ukuthi uShembe akhulume ngomthetho wakhe akhuluma ngawe eTafelkop onyakeni wokuqala eTafelkop unyazi lwezulu kade lihlalile esihlalweni umasho oqala nizawukhumbula waseTafelkop la akhuluma khona unyazi lwezulu lathi sizobuyela emthethweni kababamkhulu emthethweni kaBhombela kodwa namhlanje thina siyaphikisana nalowo ngokabani umthetho ofuna usugcina okaShembe noma wese osibuseni